الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دارستي بلومن أدي أرسوم جندوا إمها لبيتي أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كم آت دوه جريغن أقدر تريه قال من بدل كلني خطبة إنجا مولينا برنامج كأكيجا يقولون على من ميرين بدل كلني خطبة إنجا تيريس أفنا برنامج أكيجا مي برنامج ما كانوا مقصد كي تبفلون وكرو خطبة هندان أكلدي أدي خطبة اللي بده باي فيلاور تكا أدي خطبة يفدان باي سؤال تاوك جواب استبفلنا هم كنستينو أمين مي هفتاج برنامج فشالاني هكرو خطبة كودا كودا فيديو كليب كلكم بلا ولا با أهرمن के दीनी शख्सियत महटमकी दीनी शिआर इस्लाम दीनु के अहलुरिंग गैरु दीन तकु के मीहुन्ना एग्गे वेगन्नुआन एमीहुंगे दीनी इख्तिफात होगा बावरुमा एमीहुंगे अळुकंत होगा बावरु उळुमकी इस्लामी वंतकं गेल्ली दीनी शख्सियतु हलाकु दानकंकं मुश्रिकुन्ना शिरुकु के अहलुरिंग अहलु किताबिन्ना वत्तरवे उळुम नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनी मना कुरबाफ इकलेगे फानु हदीस कुरबाफ आवे मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम माने बयकु मीहुन्ना वत्तरु मीहा वनी एबेगे तेरेन एमीहुंगे दीनी एमीहेगे दीन रक्कातेरि कुरम बेनुम मीहा मिफद कंकमुं दुरु हेलिवे रक्कातेरि वांजे هذه خطبة إن برنامج بلان تبي إمها بيفرنا هذه سفر واربدا مرحبا دنا على من مهفتاعة تبي بيفرنا ميجنست موضوع كي دين ركعت الكرو مي موضوع ميريج برنامج على من ناقص بارو داعنا الشيخ محمد حليم شهر واربدا مرحبا عند برنامج شهر من مهفتاعة واحدة كم ميدا موضوع دين ركعت الكرو على من أبدس ميدا كني مي الله غزرتوغا قبول يجمع دينكي إسلام دين كموجا أدي هم يأكل علماء ديوهين مي إسلام دين مي علماء قبول كوريتا جاي كنا كنوستة كاين هارو وميداني دايرو علوغانو منج مي عمل تكا علماء منج معاملات مي هنني رانغالو غوتوغا باي علوغانو باي فرحتارا علماء منج تريغا مي أننا باي كانتتوغا سوابون مي سوالو algon hituga sama personally ba ufedi gende alon tarani din alon islam dine mi kya din asu mi dina ki kobato din alon me rakkatir qur'ana ma quran jeni kon kamitto alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah mi dinaki algon men mi dinaka tabawa islam din mi dinaki mi allah subhanahu wa ta'ala bolamba kiya man terikan adakum ilahuge kurfurmatiga nikameti kiyana me dine me islam dine me kiyani mi dinuga mioti ilah subhanahu wa ta'ala ge emmeha enge wontaka kiya man terikan adakuru adi ilahuge mi hadratuga nikameti wa mi he gotuga bolamba kiya man terwa mi he gotuga ule uluma mi kiyani islam dine ulume noni egotan ule mi ha mi kiyani muslimeke ema simple ko buna nama dinaki emiha ko ule goi non ulen jehe goi enoda dinuge ane aamu maaneki mi lafzi gotum balana mege maaneki ei ule ulum mihe ko ule gotum mi kiyani dine mi mihe qabulu kurun ena i'tiqadu kura mikina aamu maaneki dine nama islam dinu bejiya ege maaneki ei Allah subhanahu wa ta'ala bolamba kiyaman tirkan ada kurba salaka mihe ko ule goi ei enege di meni mihe kule gote buna fiega manaki enage dinaki meni mihe dinaki mihe buna fiega manaki enage kule gote islam dinaki ay allah subhanahu wa ta'ala ki man tirkan ada kuru ilahuge hadratuga nikamati mu manaki allah ge alaka sida miha wegen diume nanu tar misala kalmen mi ecche rakka kuru ecche rakka kurana mal misala komsta kala forwan misala fasa rakka kuram bank account kammilani nuniyam agubodu jawahiracche tijuri kala rakka me kurani almen bayyakun rakka teriwa maskola edwade ene misala vaccine jamika kan kam kuromidan dine rakka ter qurani kine balantarani ade din himaya kurmaki mi shariatu ge maqsadto ge terin maqsadai
بس مقصدين بيقتر إم مقصدك أي شريعة بابا اللي بمج إم مقصدك أي الله سبحانه وتعالى مدين ركعات القرآن دين حماية القرآن مدين حماية القرآن كينت تون دين ركعات القرآن كينت دين حماية القرآن نوني كم بنا وجمع بهوري كانت كيقتر كم كي أي دين عمل القرآن دين عمل القرآن ميها ميكم ميها كويس ميها كمخاطب كروي حكومتك ركعات القرآن إيجتريجا أنن مساعدك نمادو قائم كرون إيجا بقولتك نمادو أدا كرون مي رودا هيفون حجوبون مي زكاة دينو مهنجس مهرة هوريها دينو كأكمل كرون عمرو كريفا إمها كنتتك عمل كرون بعد جنداني دين ركاتير كرون قلتك دين حماية كرون تريجا إما مي ألقون من الله سبحانه وتعالى مخاطب كربا فهوريها كمك وكي كم الدو كرو من نتي إن عمل كرو نهي كرو بافا كم بجيا كم كم درو ركاترو أي دين حماية كرو مقترك هي من كانت تكيف بيفارا دين حماية كرو مبني ميه كم سرق أولون أرا سينجادا نحن تامي مي بعض علمين ويسنو من ميقول تاك حماية كرو مركاتو فروم ميجهني ويسنو كرنه واني هما دين حماية كرو مقترك كم كي عمل كرو مي مهم كانت هي كنت قالون منا مي الله سبحانه وتعالى من خلق كربا مي فنوبي إله علوكان كو إله إكوانت إله قطوغا مي قبولكو علوكان كرابي قطوغا لف فانهن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جننا إنسين تمن إله نهدم إله علوكان كرما منوي هما حياتك ما كانوا مقصدك بس أي الله سبحانه وتعالى قالك قطوغا إله بولا باكي من تروامي قطوغا دنيا قولو هما مي ألغون منا كما كان أمر كره بيجن ما إفس شكواي سؤال كره نتي مي شك مي اعتراض نتي بودن با كيا من تركن عداكم أي عمل كره أي دين حماية كره مهم أي حياة دين حماية كره متى كره بين مهم إكنت هم يقول دين حماية كره مجتريجا هي منين مي دين الدعوة دينه إيجتريجا مي غير مسلمون دعوة دينو هي منين دين هما إيا أكوجا مي مسلمون جتريجا بس دينو دعوة مي هيو كان كمان أمر كرما نبأ كان كمانا كرما مي كان كما كي بس مي دين حماية كرما جتريجا هي منين مهم كانت تدين على قولنا تريجا عمكم يونني على قولنا منج تريجا دعوة إسلامي قوم بيم بودا هيو كان أمر كرما نبأ كان مناكرو ميونني قلتك كما قلنا هم كوربيدان كمن أي مي غير مسلمون دعوة دون دراجة مي ورجنا غير مسلم زيارة كرا قوم كما كي بس هم كورن جهفوا مهم كما الدين حماية كورمتك ألون هم فاكل مي دبيه راجع مثلا كمي يعني مي زيارة كرا فترة برين قتلين غير مسلم مي أمي هن ألون من مي ඉස්ලාමී වන්තකන් දක්කා දිනු එකනේ වෙසදි මානක එම්මෙනකී කොමොතක බයක අප්‍රෝච් කොග්ගෙන් මේ දීන දවස් දෙවෙන බයන්නු එහෙමසක අලුමෙන් හැම එකන අලුමෙන් ඉස්ලාමී වන්තකන් අලුගොණමෙන්ගේ මෙහමාන්දාරීගේ හොරි හේයකන් ඉස්ලාමී ගොතුන් මේ අලුමෙන් කන් දක්කා දෙජ්ජම එමි හුන්න වෙස් මිකම ෂවුගරකන් ඔෆෙදගෙන් දාන්නු හිය ඒ වරබඩ දාවත එංගතුමි යන්නේ අලුගොණමෙන්ගේ ෆරාතුන් ඉස්ලාම් වන්තකන් ෆෙනු فرت مالكون فاها كلنا كتاجة تريه منين دينا عملوا كرا يفوريهم قلتوا عملوا كرا باي منظر على من أن فتورين فينا كمان يبس فربنا دعوة إنه أنت وارج باي مي رت مي فتح به إتنتن مي إتاج أهل ورين إسلام دينا بعدين أيكي كمين ما جينا واحد كده مسلمون أخلاق وجسابهم مي إسلام دينا بعد فنهم على من أخلاق دكوا مكي أي دين ودعوة دينه أي دين عمل كرو مي جسابهم إسلام دين ميهون جهيتك بعدين دانا بهم بس شكله مي إذا أخلاق على من الدكة كم جوان هم يقول دين حماية كرم جوارا مهم دين حماية كرم تكا علونا كورن جه ورا مهم كمان جهاد كرم
Allah subhanahu wa ta'ala ge mauga jihad kuran jihad ge lafzaki mi zamanuga ora birweri lafzen de kina bashme misaka jihade buna hisabun mi ama muslimunge terega sen ta muslimunge terega ves ekama dekolu mihun waragine ingeta den adi gairu muslimun hama hagigatuga ves ekama emihun hama mulin dekol emihun wara biruganna kame de ege sawto sen alumenge terega misaka alugonme muslimunge terega kiba mikoma mikahal fikurutake ufedige midi ade ekkamaki fikuru ufedunu gotabalaruga jihadaki ege mafhum ege maana oluwalevi mi oluwalevun sabab den gairu muslimun giterin bayku adi muslimun giterege simene almani fikurtoge mi ismihun ege mafhum oluwalumaki sabab hami gotab muslimun navves baykala kankan kurefwa goy jihaduge namuga mi kankan kurefwa gotakives hama birweri kamaka begen dia sabalun kan haqiqat qabul kuram bis jehen ento jihadaki mi dienuge kuriboshi dienuge imme muhimmo ebba mi din himaya begen anna ebba da'watuges mara muhimmo bay jihadaki jihade buni magina mi hunna visneni ei kandi fangos mi hum merum edin aamko general understanding enunda de ham shaytin buni babbe fulun mi buni fan misalaka mi ane mi misalaka physically hama jihad kunu sebe mane kandi fan nukun tun sebe ekam alome mi dakkaniye islam din fetureni kandi ke bara kun nune ade gadakom mi ko dine kun sebe de kine ba mi dima quran ade miharu mi jihad ibn alus mi demme hama mi bayan kura fadi gina mi hunna business muslimun terege sama jihadu josh hunna mi hunna biswar boda business fonna kamen egos abdus mi ghayru muslimun miruma mi kan kurma jihad aki haygotuga jihad mi haku miruma hisaba midani hama mi step by step hanu dade waki kandattaka furiham wege en baki kantattake furihama wege mihaku maralu ma hisab midani hama komme mihaki ghayru muslimaki adi maralan jehe mihenno mihunge terem merum mi onnani algon menna adawa teribi algon menna maccan hamada de harubi mihun harubi kafrun hangurama kura mihun hangurama nokom madumaru algon menna gellu mennudi algon menge kankama nobehi notoli tibe mihunna emihun naki hama egotuga du kolle bayka banjene emihunaka mi hamada di mihun meru menne misalaka mehmanu gotuga ziyara kora faturu wari aman kan li hodifa wa mihunne ya man kan onnanje emme fortma bayka algon me mihar jihadu devattere mihar kani badiga jihadu gam jihadu ge ves mi kani badiga jihadu ge iturun duluge jihada modelu mes jihadu kore alon mi hem yogotu mi dakkani kani badin kureve jihadu ge wahaka hatiyaru ufla enkure jihadu ge sebove devattere kamaki muslimun be tanaka gos gawmakan ara baygetere gos emonna hangura makurum offensive kolon enonta ade jihadu talaba mik yani efada jihad ge emme furatma gos samadago gos emunge tere gos mi kandina ganone badenaga mihene no mikam onnane ke emun ge tere ge islam dinu ge da'watu feturum ge fursatu fahi koddemi edeni ekaman emhun ebbaswanya egoto kuriyadami noni emhun jizya digen muslimun ge tere ge jizya digen bassagen tibembi egotan ebbaswanya egoto kuriyadani ekamo en evves kama kemon ebbas nuwani emihun khudu beenun nuwani muslimun ge terega mi jizya digen bassagen tibe beenun nuwani adi dini dawatu fituram beenun nuwani egmane kemon beenun mani kandina gansh enonta hisabun den onnani jihad em hamada goto gos mihun maradani kiyesno emhum bes mi kafarun ghayru muslim emhum bes mi kandinagam beenum bima kandinagane emhum bassagen tibe kamanya muslimunge da'watu islam diinuge da'watu feturumuga e fursatu ovegen tibe jizya digen tiben beenum manya emhun ekan e fursatu ebo emhunge nafsu hama himaya koggen emhunge alatoge terege edi emhun eule diinuge matiga muslimunge verikamuge dashuga jizya digen ulumuge fursatu
එබෝගේ එකම ඒ ගොතන් උලෙන් ගබූරු නුවීම නුවාකව මඤදෙන් අදි මේ හතියාරු ඔෆුරු මහසාමි මිදනි දෙන් ඔන්න ජිහාදු දෆ ෂයන් තිබෙද්දිම කොළන මි කුඩ සුවල් කොල්ල මිසාලක බේෆලොක ඉපුරාරාඩක ෆාන මි කීවේ බය හැම එමිහුවස් බස්සා තිබ්බා කික්කරන් ආහාරමෙන් ගොස් එතන ආරම් වේ කිමිසාක හැමියොන් හැම තිබියනු හැ බස්සා කික්කර ආහාරමෙන් ගොස් කොම් මේ තාංග ඉස්ලාම් දීන් ෆතුරන් එතන අරන් ජෙහෙ හෙය අද අලගොන මියොලනි මිස්තකුන් මිස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අලුවතිකමුගේ දශ ගෙන්න මිස්තකුන්ගේ අලුවතිකමුගේ තෙරි නෙරිගේ අලගොනමගේ මක්සද ඉස්ලාම් දින මක්සදකි හුරිහා මේ සෝරුගේ හසාබ ගෙන්දියු එපසාලේගා මෙහුන්න මේ ගෝනා එක්කරමන්නු බයිෆාර ගෛරු මුස්ලිම් මිහා එන එක නුස්නිස් සිංගාදාන කාලුගුණු බේනමකි එන එකී මුස්ලිම් එක් ගොතුග හදා අල්ලාහන් අලුවතිගා මිහ ගොතුග හදා එන මේ සෝරුගේ හසාබ ඒ මාගන් මක්සදකි ජිහාද එපසාලේගා මිහුම් මෙරුමන්නු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශරීයතුගේ තෙරිය මිහුන් ගෙනස් එමිහුන්න කීවස් නරකයන් සලාම් මේ සෝරුගේ හසාබ දාන බේක hedun ei emme bodu em maqsadaki devane me odi jihad ad-daf' ei mi muslimun ge bimaka ghayr muslimun aragati mihar mi zamanu ga ekam mihingani gota muslimun ge eta binta ke baragan e halatu ga mi nonnane difa'u ma hisab de nonnane mi hama emmes jihad kur majbur ne wajib hisab edi fardu aynak begendan muslimun bimaka aragan fikum gawan إما مي جهاد الدفع وقم سا غزة حالة فلسطين قاعدة من مسلمين بنتك عراقنا ونهم حالتك هم كانوا بيننا واحد دكا إمهم كم هم سلوا كروان أولهم أنا ما أنا مي جهاد شيء ده ما أنا هم مي مثلا مي أنا من جنرال كو ويسناليس මේ අරබයි කමලා දෙමුන් දාද සුල්ලා වයිතර වාහද කොන්නේ අලොමෙන්ගේ මිහුන්ත මරෝම දානේ වාහදක්කන් හේද කරා වගුත් කොලක යනන ආද දැන් අදි හාසක යහූදින් කාද බයක සුල්ලා මානේ තෙහෙදමක මානේ බස්නේ බේකාරෝ කංකන් එහුන දැන් හැම කොට මේ ජිහාද් මේ ගණබඩිගේ ජිහාදුගේ තුරුන් දුලෝ කිය සම ජිහාදු කරවේ වර මුහිම් වසීලති ෆිකුරි හංගුරාමකි වර බොඩ mi kanibadi hangurama bura mi zamanu ga muslimun ege zatu gellum bodi fikuri hangurama e kanibadi hangurama ta husabun mi halaku netigen dani muslimuge nafsuta marwegen dani emonnaki e nafsuta ki mi waran mi ni'mat ebe kalifa bain haygatu a beru fushun mi aniya ya mi ven fernu kamuga vies mi kanibadiige hangur mi hamadatoge sabun marwa nafsutaki ei waram mativeri ni'matek veri bainge emonnaki shahidu kanibadiige hangurama ga dere nonnana muslimaka eggotaki shahidun aneggotaki naslibun eden enage niyatuge matchekam kankam binawa e waram muhimukam ema mi mihar miyogut hingamun dakan kampe saigotuga beerfushu nangalo algunun hama aniya e warbodu mi veenen e warbodu hitamatakin algunun fen ekamakos ummidu kureveni hama allah ge hadratuga e waram mativeri ni'matik gawana baekam ema e hangurame bur algunun wenda mizamano gellum bodu hangurame ki fikuri hangurame e fikuri hangurame sabu nafsutam marwegen dani ennum insanunge hitta ege sabu marala fikuru marala badalu kolla mi e fikuri hangurama ga je baliwa mi haiki ei mi narake adima genda mi hingenek ema huri hagotukum bisgel dunya matige se ne ge gellun e bade akhiratu ges gellun minema mi hangurama aluna kunmetela mi jena aluna dutakum aluna men liya etche mi zamanu ga boda mi social media beenu mi kuraveni ema mi waram muhim mi dair aluna mi warabbodan hela hunnan je mi hangurama yamedu adi fikuri hangurama ga waraggina geggotu ti ane jeifa wani e tere aqida ege sabun balikashwegen ebade ege sabun salaka corruption faasa hodwati vidawla miharo habar badan tv huluwas mulimmes miweni kommes corruption ge wahakatake etabba or faasa ge kom rayitun ge faasa tahuga mi hunje he wahakaya wakkan kura wahakaya mi hama mi huriha kama sama mi fikuri hangurama taka ebe huri gulum ei algon nga aqida balikashwa waraka mi
ekal kankama algun jehigen dan hame gota mi din hema kurmattaka dakkam din hema kurma kurena kantata emt mi muassasata bina kurun jamiyata bina kurun miskita bina kurun mi sama din hema kurma terege himene kanka etantanaki ei ege sabun diniga da'wat fituruma adis dini eke kankan kurma ufedde tantam bima ege sabun sama din حماية بجندانا مي كان كم كي مي دين حماية كورمتكا كوري بدانا كانك ده علمينج مي مسلمونج هيك علمينج راجع كوميونتي كن بلا لا مثلا علمين فيني علوغانو من مي زمانوجي يعني ترند تكاشا مي اكيكالا كندت تكبر بڑا هيلي كنداتا خاصة كهم علمينج زوانو هم ور فاسه ور أوا هيلي كنداتا من فيني අලු නිතරණි ෆුරතමකම මි ට්‍රෙන්ඩ් තක අලුමෙන් තබාවකින් දියුම් මස්සලේතෝයේ නෝනිය අලුමෙන් දීනුග මස්සලේ උනතර වාගේ මි ෆහු zamaana දීන් නුෆෙතනී තෝයේ කිනෙතෝ වනියස් ade islam deenaki komme zamaana kavs emme munasabo deen emme munasabo din namas hama alun men demme mi dekki wahake agulwali mamiti ane barboda safan algon men terega mi deenaki mi zamana nugule deenekkama buna mihage ei fikuri hanguramaga jehi ega gellum barboda gel befa mihaka befa onnani gina fara mihaka kantatta afkam gana islam deenaki huriha zamana ka biswara munasab furihama deene mi deenaki mi deenuge hukumta ki wes huriha zamana ka bes furihama hukumtake huriha kamagge hallu mi deenuga ebawe mi misalaka mujtama'atuga kukkurumuge kankan intiha gos fawaru galumna hama yagin kamaku bunan ebenge adi tajriba kurefa sebahuri mi deenuge hukumta etanege qaim koffikamuga wanama etanege amankan kukkurumuga ama kushun amankan libigamba tanaka vegen gadan algondu uluni Saudi Arabia hang harwanden ulunu galunna faahagawi etaga mi viyafari kurami hunna mi mesus evs anan diruveri kamenneti fiharatahuga huluwale fa fiharatahuga namadu ima ma fotiganden alada fa gos mi namada gos biruveri kame kukkurumuge biruveri kame etantakum faahage enwe amankan faagu titi gulwale දාන්න උන්ට මිසක ඒරු මිසක රාජ්‍ය බලම රාජ්‍යයක තියෙන නමූනා ෆෙන්න හිසාව රාජ්‍යන ෆතුරු වරින් හාද බොඩන් හැරම් වානේ ෆිහාරතකච්චි හුළුවා මීහුන් තන්තන දාම් ෆෙෂීම නමාද මිසක දාම් ෆෙෂීම කියා බොඩ හැරම් වණ කිනේ බෑ මේ වණි කොබ ખાસකම ඉස්ලාම් දීන එන්නත අම අනේ මී අම තිගොත අලොන මිතර මිසාලක අලොමෙන් මී තෙරේග තිබුණා මි يعني මේ ඒ හද්දුත ගායම් වෙගෙන් දියාම ඒ අන්න අමාකම සම අලුගමෙන්නස් වර්ගින තක්ලිෆ් තවක බසනා මිසාලක ෆිහාරත කුරිමතිග අලුමෙන් හම ලාරදීගෙන් මීහක බෑන්දේ බජේ මෙහා security camera හර කුරේ බජේ එවිස් බලන්න මීහ කනක බෑන්දේ බජේ මි වර බෑවර කන්තත්තගේ එබ අලුමෙන්න ඒගෙන් සලාම් වෙන්න එහෙනත අද අලුගොඬ මිහර මදීනාග දෙවිදිරුලුම එවිස් වරක මීහක වස් jahafanati mihaku hamale ekade evs biro kramen akam die rajje mamuto hingaru ham bay fara hitara me ma fatun as jahafan jahaves fan badale goto kunki minaki bay ekade chis hitara bay fara hame goto mi geyag mihaku wagaku wadane duhaku sita kannara wagaku wadane dorutarno le mi adune hita kannara ekam mita abadwes mitan ඒ දොරතොර දාන බෑපාරක අසරකොෆ මිති බෙනෙන් අබදස් වගේ ඇස් කොම සෙච්චෙන්න ගෑෆාන කමුගේ බීරු එමිතාගේ බයකම ඒ හද්දුත قائم කරවෙතන් තහයුතු වරන් හින්හම ජේ දිරෝලමන් එතාග හැම උලෙවෙනම කොම්ම zamaanක වෙස් ෆුරිහම මේ හුකුම්ත මිදීනුග යොති දෙන් මේ eki kala fashion taka tabawu mi samagina fara mi fikuri hangoramato terega algon mi haru mi zamanu mi haku mi tankula fula jinsel da fi emenge tilan
mi girang gosa jin hori jin sel lafiya eti lana wari hama kom miya ko gaga mi fuliyel wage ngula fiya kam besama kuran ama bonun tankola bala bala ama e gotan ngule ekkala buna he moya haddage ule moya koggem mi hon ule zamana ka mi ane wahakaga mi annani to mi ekkala mi raagu fume ona kolen hifan ule ena pata mida taddan ama ekhala gotakam mi hun istakon argina mi istakon mi wegen mi dani hay gotuga duniya helli duniyege mi dahivetikan as mara nurhun teri wa bayge gotuga algon ulenya mi algon men nikametibe algon men din himaya korma algon men duraddevi mi ekhala gotuga duniya ekane hoda bayge gotuga algon menna ule mundani shede nimma korama war kuruko buna defana ta mi zamanuga almen mi muslimun balika shefa maaganu sabaki kobat almen mi din hima kurma kurvidan kankama kobat ade mi zamanuga mi algon men nikametiwegenda di gosfawa war bawer sabata e bor egatereng emme bodo sabaki algon menge nafsutawge balika shigan iman kamuge balika shigan emme bodo sabaki algon menge iman kan rangalo kamuga wa nama ehen kankan waragina kankamuga hallu gulifa wani algon menge iman kama hame gota mi adul veri algon terega neto mikam besama gina fara dima men hama nafsutawge balika shigama iman kama balika shigama algon me misaka algon dive rajya berikam gus din na lobi kura kamuge sifayen hurejje mi heka waran undagu wana veri kama besanna mi majliha beswanna mi council ka bes hoven ei waran minister waran undagu kamen ei dina lobi kura mi heku aun ei waran undagu kamen emi hek gena faran adulu veri wana ekalme ko harabes nana gena farat tan kommes ilzamen alo heme ko beero ko gazi bes wari hama adulam veri kan kura mi hukum kura ko waran undagu wana harulam bes war gena faran adul veri netun ei us war bolsabe nikmet weganda hame gota duniya lobi kurun mara nikam nuruhun teribun hadis gasu afade mi ummettan algun mecca araganna mi barnu hafawa mi ecce masgandan araganna fade sahabin dan mi algun men nikameti kamunto noni madukamunto kamunto hadis kono noneke ragginaman gehas gina ekam ko algun men naki ei wahuno hitabade fa bayke hadis sahabin dan wahuno ki kochit hadis korabani ei duniya dahivetibe mi maran nuruhun teriyume ema duniya dahivetibe maran nuruhun teriwakamuga waha hinda kalgon men gemeccha ema ummeccha gadavegen dan hame gotar namadu tan eluma shahwata tabawuma mi aduvunna kurimatila tajjaru ifonnetu ebesama algon ge hama gina mms moti me kafarunga macchawara boda bazu barosa en algon men gati areno hem mehun ge ecche beeno mikone emehun na huriya kamaku barosa be algon men amille adu bunna kurmatila ka tayyaru efenne en ekama kiyse hama mi din rakkater nukura vena sabta ko teren sabbe hame gotan algon men babaw algon men terega babaw bodun ei mi hama maagodo essab qur'an allah taala bayan kuras ba fadin algon men babaw ejjikam ko wana algon men ge waswas natige hingada nem ekan mi fennani algon men terega hame gotan en ummate gotuga algon men netu enont guna wenek gala ben algon menna ihsas nukura was me fade kan kam kimi algon men nikameti fa maagon sabt शहर बड़ा शुक्रिया ताल में प्रोग्राम दे कोलटा का अदनकास अन्न हफ्ता गात दोगे रेगन अग्गड़ तिरिगति बेफुन्ना बदल को उम्मीद कल में वाकी वेलाना अलमेंगे प्रोग्राम में लेकर मटका बड़ा शुक्रिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू